Maase na assembly woman for abato ya mpanimfo wo hyase na awotwi eda benada sanko to awie benada no a na ekwowie ase se na ade no wo bunu nkakra se enwo no wo bubu wo ahunkita to wo anya bi amunti mantem ahuduo bi wantumi anto anwie epoye mantem ka ho eni asante mantem ya yahuduo bi so wantumi anto na yisifo nkrata yi ode beto abonte gba no ho ba se enne de doli se ne atie bi abato no wo beto no wo mo na no wono anuane wonu mu abode kai ekosisi ye kofa amanfo firi nkotwa abuduo bi so se wo mese nkoto abane na we die wo mo mpese be se ebewie ye be kai na nipa du na nipa nso no wonum na akoto aba no wo pe nipa bebre nti won kɔ no assemblyman baako we kura de afen wo bab be ma baako a wo pe edi assemblyman Akyem Maase William Osei en wo si nkete ebe fa ka etira wo nkran ya sei wo pa aduane anjiri wo makowom enya yi ase dworofo ne ede ye menu ama no banku wo mutuo wo bibia wonya na amanfo ntoma no na no papa yi bob na se waboka suso aduane na amanfo abedi ni free eti ne anim se ne de enka aduane no anim eso abusia sabra Facebook YouTube we owura se yasan ka ne hu bio aka ne ho tape so o radio so ni awaye ne se wano aduane ni bio na nakura de ansonwa wo de boss ya besesa amanfo se wonkwa Akyem Maase wonkwa to aba no ewo hono mo na eja sei enchiremu ode amabi ni ale mani ko so pepe o be den eja mi papa na chire mi wo so de aduane na agi nipa akom de ye mfa nyi nipa wo ma obi aduane di a no wo so wo so do o cha se eja na the cycle prep is here aduane na e ko so pepe and then so far be 6,000 de mabo omi anso nzo mi o se ayeni e koi erimu mienu de baako se MPP for na sponsor baako se NDC for na sponsor no media mi yenu chairman me ba for e massive punchu eti massive punchu nti na me ba ya media mi gusu a me ka che obo se sankola na obo se party we na sponsor no party we na sponsor no sabe omu wia sankola we omu ntimi ko ba bia nkopa bibi ma so omu pese kroni tumpon de ya me ko je sei omu nto abane ye de ono no Abusiani ene no wate no Akyem Maase Dr. Pabubo ni kuro no en wate sa assemblyman papa ye ni abro be di assemblyman wo se ebi mu de obi NDC MPP tachire one de wo ye 1,000 aduane a wo no o ka wo gbo owura William Osei so no a na edwidi ne kagu wo wi a wo so na de en wo de nam wo na asemi ne ebisa ansa papa se ne wo asemi ba ye wanu aduane ne edikai amanfo abedi ya nto ne atoso mienu na so wu kobie wasa akra de boss yakamo na koba se ne ye to aba ne wie na wonu bo wawe a wo be ne den wo se wie pa de wonu wa hwepatakram se ne ye beto aba ye wie no obe aduane a wanu a boss yo de fa nipa ne ye beka se wonu wadi nto e ma so amanfo agusu a mo ba me so me ne nam nkura sisa biba a mo gusu a omo to so bi ho obi aba akoba ko ja de meka atwe omo wo ja har villages wo ja ja me meka de sisa omo ba na omo ma meto aba so from show e koyie William Osei ebedu ne no nsia de bebo me di se me na mawini na Adom FM mo di atu dwama me coach ni de me ni me lawyer sakasa tete eni dire ya twa ba ni wi a e be decide e se na say le di be jama na kan ni wi a Abusiani ayati owura William Osei wo assemblyman Akyem Maase eja say ya samu ho ya bibia ba bibia boko mo ba so bibia ba boko yanhwe fra no pay mo hyase no bibia kodi motimi hyase anopa no nso no bibia ba ntem ena de uni charge bia mo a no kreni no nso ni de ya gina hyase ya hyase bi hyase no wo twi no de o ma wo nka fi police station ba ko bi o station ba ko o mo pate no ko na akade e ka ho no mfidi a ye de ba nkrata ye de ba ni nyina beduru ye ni nyina bedu pepe ye abi am no ka say ya ti dia o ba dia ko to pepe enti anopa wasem a wo kan say wo de kai etwe amanfo free nkro nketua mu ba no watwe omo awie ni wie we kura mi guso
Me so where me be about one to me the problem for enti omutu wi anu asan de kai asan de omukọ ukọfa omu asan de omukọ me the church ba omu ba tu wi a na me de ba no na church ba so na me ka ena ni nyina eja se wusi ubotomu a me botomu a o me de me party bi a wo so mase MTP NDC o me party achimu ma se hu goji ana me ya bi me botomu special year go ni na me no bi a wo so mase na nipa no a wo de kai etwi omo no wo ni se omo nyina ombeto amaade ne ewu ye me sure che obi enu a onso aba na obafu be kanda obi enu a wonto aba ma wo obefro kai no omo ba wo mo to enu omo nchai me de omo ba na me de omo pa fie na omo class na mo be student na mo wa gidre na me de omo ba police station na abatu be ba kuchiro me de omo copy a the count them part one was I say we le practice I am too the head ya hwehwe be be ya antimate massive be no has a class small and then I have to find something when you have a boom of boy the production matter at you the count and don't was I just say asa amanyosemi wuwura mu ewu ne ewu mpapa se John cry your cho ye fie delegates no na no see esa so de o makowura mu fie wa ma dworofo wa ma mutuo wa kan sempatri na sumti se tie bia wo betro ama wo amba wo jidie ade na jidie so ka wo jidie wo mu a me pressure o baga so o me ya want to ma me tem ba mi so o mo hwe makoma ta nto me ma chwa ujidi nya sama wo enure empire de ebosa ambulance bi amesi wachi ujidi nya sama na nyame nkan se pa bobo kuro na wo pre Assemblyman yi pa bobo kuro na mo tira mo ni be wi ni na maboa me nya bo ma se hu dawuro ama ko man aban pe po o ma juma e so mo ye bi na o ati no ma be boa ye ko ma se be ka chiri ayo mo ye da se ebushia ja sai emono nsia kobo no nson na papa yi anwen ene Akyem Maase fo je ja moam kukuru no ba bia mo de ne befa no eti na ne ewo mu no se papa se ne wasi akwan ne se ne wasi abre na awatwi mu no Akyem me peli gidie no nemom gidie wo se so aba esa gidie so aba e gidi hunu eti e bon pa se so aba ai na aso aba de a na ne agese e mane ambulance free a ne de komando na afi ne boato ne yezeni